Dobro, molim te, samo još ovo isprati i idemo. Rođendan moj, šta? Mora da To mu si rekla kupim pre nešto. 3 sprata, evo koliko ovo ima spratova, čoče, ko američki, onaj kako se zove, svetski trgovinski centar, evo ti još samo avion pun talibana da me spiči u slepočnicu i da umremo svi. Dobro, molim te, šta bi radio drugo, šta je bleo bi na Pa klupu? svakako ne bih išao po tržnom centru i dobio proširene vene, zato što ti tražiš poklon za ujakov rođendan. Ne, Samo mi pomažeš meni, evo radiš nešto dobro. A bade mantil? Znači, to ti je ujak, nije ti ujna, evo ti jedino ako ti ujak peder, onda mi kupimo bade mantil. Kako će ti sladoled? Molim te. Još jedno samo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, mogu da pomognem nekako? Ne, hvala. Bilo je. Baš moram da komentarišem ili mogu da... Dobro, čisto boje, plavo, muška boja. Boje vena, boje Dunava. 12.000. Izvinite, ovo košta 12.000 dinara. Peškirče ovo. Imate jeftinije, ako hoćete. Je to neki ima neku istorijsku vrednost ili nosila neka poznata ličnost ili nešto? Je li muzejski eksponat? Ne, u pitanju je kvalitet fritira. Molim? Kvalitet frotira. U stvari da, ajde da ne probam da ne. Kada vidim? Odlično. Jel za uju? Čere pitno. Pikli frotir. Odlično. Kako sam se ufrotirio. Yes. Ja mislim da je savršeno. Hoćeš da uzimam ovo, ja? Apsolutno, čekaj samo da vidim. Kako kad se u njemu, znaš kad se stuširaš pa legneš, zoveš je room service. Ja vas molim da ustanete. Ja vas molim da ustanete. Krevet uopšte nije za ležanje. A zašto je smijem da ti? Jer u pitanju je eksponat. A ovo jeste eksponat, a ovo nije. A ko je ležao na krevetu? Ja vas molim da ustanete. Evo, za 5 sekundi. Samo za kvalitet frotira, da osjetim u odnosu na dušik. Evo sad ću samo sekund. Hoćeš? Evo. Dođe, prijetno. Hey Dan, where are you guys? Are you coming? Yeah, I'm here. Okay, ciao. Živeli, madame. Živeli, monsieur. Gde je Maja? Treba da stignem, Sama ili sa Drenom? sa Drenom. Maja će doći, a? Sa Drenom? Si ga videla? Jes. Na slici. Vi? Sladak. Ja čekam da ga poznam. Ali jedino priča na engleski. Malo. Pa dobro. Znaš kako ide to kad neko ne priča naš jezik. Pamuk, a? Pamuk čist. 100%. 100%. He actually stole that rope today. I was there, Nije I am the witness. Šipac vrlo dobro zna šta je krađa, šta mu priča. Pa i nije ukrao, realno. Oni na budžet cene i onda kao on ukrao. To što oni kradu sa tim cenama. Kapitalizam. Ne, upravo je, skoro su upravo čuo. Da je malce protiv sistem da begame, šo. Malce protiv sistem, ne smo ovci, kak gdje ono, begame. I have an idea. I've seen it on the internet. It's called the flash mob. It's
like we make an event and we all go to the mall, only in ropes. Run and I don't know, scream, like people wake up, you're fucking sleeping in these malls, blah blah. Bro, it's great idea. I like it. Stvarno? Really. Huh? Huh? Može. Meni You okej. wanna come? No, I don't want to come. Why? I'm coming here for you. Ti Miloš ideš, a? Bez mene. But I'm gonna be there. Okay, when you finish, I'm waiting for you. Kako bez tebe je, but... Ja sam svoje obavio, bratac. Ljudi, ja moram da idem. Šta je bilo? Gdje ću to?